Usiyama Nazaretha ngiyabonga Nkosi ukuze kufike lesikhathi ngikhona emsebenzini owasinika wona nomfundisi umdakana nalaphelele khona amathamba akhe sasinaye senza lo msebenzi kwakungamahlathi lapho sishaya leli hlathi leli sasondela la ngemva kwami la inguqe khona ila esesilala khona la kwangamadoda befundisa bese kuba amadlinzi ezingane ayeselahlekile la ngaphandle kwaleli lodwa ila sawenza lo msebenzi sivula le ndawo yazi yabonakala yavuleka impela ukuthi indawo le manje futhi indawo ekhonzela impela le ngikhumbula ngelilanga sisebenza la unomlungu wayihlupha uyafika lo mlungu la uhamba nemalasi uthethela imalasi yakugijima phansi mhlawumbe ngizokhuluma isimalasi njalo khona namesuthu lapha imalasi yedogs ukuthi ngeke ngiyibize ngesithi ngoba ngiphambi kwehlalo sokhosi wehlisa imalasi la ubaba izandla ekhanda uthi my God lezi hlahla yini nikawule kangaka nikawulela lezi hlahla awangithuka wathi your girlfriend nami ngamthuka ngathi and you too ngamtshela futhi ngathi mina ndoboba ngecathulo nje uzohamba la kosala thina ushembe uzobusa la
sebenzile la maNazaretha kuncane lokho kade kwenza kulama langa amathathu lana edlule benikhombisa nje unyaka wezulu ukuthi cha kwayikuhle bekunjena inyanga yonke inyanga ezine nihlala la nihlala eqhweni ngivula le ndawo namhlanje na esihle kangaka Amen. ngikhumbula ngelilanga ngase ngibanjwa ngamakhaza ngithi mina awu usiyami unyaka wezulu ngoba ngithe ngiyafika kumthethele lwangixosha uyathi manje ngize kumthethele awuhambe intabazo uyongilungisela ukuhle ngikhuphuke ngizohlala kuthi la ngizwa ngibanjwe ngamakhaza la ngithi cha ake ngizophumula iviki elilodwa ekhaya ngizodlula kuyoqala ngimtshele ngithi unkosi yami Nkosi uyahamba umsebenzi ento abantu bathi ngisacela nje iviki elilodwa ngithi ukuphumula ekhaya kancane uyazi ukuthi uthini ngithi mina Nkosi amakhosi bengicela nje ngiphumule iviki elilodwa khona umsebenzi uzohambela impela nje wathi la uhamba ngani athi baba ngihamba ngemoto yakho yebo lalela-ke awuyithathele imoto yakho uyikhombe eMaritzburg ukhuphuka udlule esikhotho ubuyele eNtabazo ulale eNtabazweni namhlanje ngithi mina kodwa ushembe uyabona ushembe ukuthi ngithathele kangaka amakhaza agcwele umzimba wonke Nkosi yami ngoba uNkulunkulu ushuthi ubona ukuthi lento engiyiswayo ushuthi ayikho ngigijime ngize la kanti usengifake oshembe abangigadile kushuthi ubani ngayahamba ngaye ekhaya ngaba ngikho imoto yayi ngizoshayisa ngemoto ngoba ngathi uma ngifika la bayase ngangisebenza nabo la saye sisebenza sibasasila uma ngifika lapha bathi ngithi mina hayi ngibuye ngajika njena ngibuye sengisabe ukubashaya into ushembe uthi yangibuye uvelo wangiphoqa ngithi mina hayi ngibuye ngacabanga into engenza ayilungile ngenze ukuthi beyiswe kahle Jesu sebenza nje la ngibona insizwa ihamba lapha ngemuva umbishop ufake eingubo impela oyibona impela zinengubo ezibomvu ngithi mina emododa uyodelela lo mbishop lo ngisaya kuye ngibashiye la ngikhuphuka ngigijime ngiyakuye ahamba bheka eningizimu lo mbishop azange nehlathini ngingene ehlathini nami lo mbishop angilahlekele ngimemeze womkhulu ngakuphi umkhulu ungamboni hawu usuthi ngiyagula yini ekhaya ngibuye ngize kulezi bakhona la esontweni enganginabo ngalelo la ngibuye ngisebona bethi wemfundisi inkinga yakho yini ngithi mina kanti ngibona lo muntu engigijimisa lapha ngibona bethule bedeka bese ngicabanga ngithi ha usuthi amakhehla lambili akade agcina ukudla ngiphuthe 300 rand khona unkosana uthi umlotho la ngimthume into akawuthenga amakodrink lapha eNtabazo eHarrismith abuye namaglasi sizophuza uthe uma ebuya ngamfonela ngizukhona kanti uduma ubhekele ngithi mina hey lokho nakho usho uyasebenza kona ntanda abathakathi ngale esontweni la sewese na usuhamba ngithi mina ungenile nje ubuka lokho nakho uthi ngihlangane nawo lapha ngithi mina kulungile sizothi masihamba la sizodlula lapha kwaNontanda abathathe sibheke ukuthi lokho nakho uyenzile lento lena ebekade sithi awuyoyenza phuze udrink la sonke bethi uyasibusisa nje hayi siyacelebrate angihlale ngihambile ngiyonyazini ngiyibona mina le ndaba ukuthi le ndaba ngathi le ndaba sihambe imoto yami ifike ingene kwaNontanda abathathe ingene singene phansi singene zonke sibuye sime sishutheke manje leli sonto laseweseni ukhona isihlahla esingale ngemva kwalo sikababa omkhulu ngisibone lesihlahla siphume kahle ngithi ngifuna ukushutha ukhakhayi eselwane isonto luvele kahle lapha phezulu ngishuthe bese ngibuka lapha ifoni yami ukuthi uqondene yini mangithi ngiyayibuka ngibona le ndoda engilahlekelela ngemuva isiphumile la sekuyimi la ngobe ngishutha yiyo lapha esenta yile ndlasekwese hayi
ngithi asambeni. Ngithi asambeni akusalungile. Ishawu folo ngoba nje ishuthu umuntu engamboni. Usevelile kodwa engekho akho umuntu. Lo muntu lo ngilahlekelele lapha ngemuva ngale. Manazaletha. Lahlezi noNkulunkulu wangempela. Amen. Ungayisholo nje ngokukhona ufuna ukusho. Ngoba umuntu uhlala ekhuluma noma yini into esuka emqondweni wakhe ngoba egula. Mina ake ngikhuluma lutho olubheke eceleni kunyazo wesulu ngoba njobe ngikhuluma nje mina ngesipoko nje bengikhuluma nje. Kahle kade ngashona. Uthe ngiphethwe iCovid. Ngilele esibhedlela. Bahamba bayongibika ebuhleni kunyazo wesulu. Unyazo wesulu Lathi umuntu ubuza lathi yini ngathi ukhalela wathi hayi umfundisi impela ngathi uyahamba emhlabeni impela usesibhedlela ngazi noma usekhona yini. Lathi manje zesuluthula ngeke endawo lo ngowami. Amen. Kwakumhla ka-23 kuDisemba ngalelo la ngiyobikwa mina. Umhla ka-24 ekuseni kufika udokotela. Khona abadokotela laba beCovid laba abampisholo nje kakhulu hayi abantu abamnyama. Ubona nje abamnyama kakhulu nje phela. Lesilungu sabo uma besikhuluma usizwela nje bulukhulini nje phela. Uthi umlungu mayefika kimi ehodini uthi God of dream. Angithi ke ngisebenza nezikoshi lapha kumasipala ngiphethe nezikoshi lapha ezikhuluma English zirole. I got a dream. Ngithi mina uthini you got my dream uthi yebo. Ngithi mina lithini iphupho lami. Uthi khona insizwa nje emhlophe la inesigqoko esimnyama ifake ujubo omhlophe. Ibeduze kwakho looks like you. And lensizwa lena he tells me what to do and mina I'm a qualified doctor. Uthi isiguli sakho lesi ubuza ngesilungu is your patient. Uthi ngithi yes is my patient. Uthi lalela la lokho ukugula okuphethe le patient mina senguthathile mina. Amen. Usekho mhlole njena uzomthola kungasekho lokhu ukugula. Umuntu ake ngibuze ma uthola ukugula kungasekho kuyona uzomenze njani? Uthi no ngizomthumela eNasrec. Uyabuza usho ukuthi what is eNasrec? Uthi ngiyamtshela ngithi Nasrec indawo lapho eGoli lapho okusuka khona abantu esebengcono kulokhu kufa. Uthi hayi angithandi umselapho mina. Umbuzo ukuthi unemise emngaka. Umkhiva ngimfuna lalela namhlanje. Amen. Uhloleke uthi uyazi sengiyahlola manje. Wakhipha idrip oyithinga lapha. Wakhipha i-oxygen oyithinga lapha. Waqala ngisheka qala. Uma efaka into njenge-pex lapha emunweni. Umshini lona ukhomba u90. 91, 92, 93, 90. Usuthi uma breathe in breathe out njalo lo mshini uyehla. Usuthi uyaphila. Why sethi njengamanje ke ngizokhumula ke le drip ngokukhumula futhi le oxygen ngizokunika i-hour uyiphefumulele ngizobuya kuwe wabuya kimi kwelokuqala i-hour ufaka umshini wathi connect wabuya kwesibili wabuya kwesithathu wayesethi kulokho kwesine abazokulanda ngithi ngifunda khona lapho enyaweni zombhede wami uzombona umuntu ongilethile ukuthi angifonela aweni lesine ngakhishwa mina ngonyazi lwesulu nalo luphambi kwami. Amen. Bonke nganginabo babeshona phambi kwami. Kodwa mina inyanga yami udokotela wami wavela washo washela udokotela wasemhlabeni lo wasesulwini enginayo. Amen. Okwazi ukukhipha ukufa kumuntu elele esibhedlela etshela udokotela. Bona zaletha singayiphambukela nje ngoba uyazi umuntu uma ephethwe idimoni ukethi noma ebona indlela iqondile enze yakhe indlela ebheke eceleni. Phela uThixo lo phambi kwethu. Amen.
ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga la izulu belingasani mangifika lapha ekuseni kunencwadi ephume ku website ethi lencwadi umenyelwa eQwaqwa lapho khona okufunayo khona awonisa izulu ngoba sebehlulekile ababishop yonke into isihlulekile sekusele unyazo lwezulu kuphela bayazi abantwana abakuleli izwe ngahlangana nabe BP ngahamba nabo ngafika nabo eAnglishat Mpedi Stadium kanti mangifika ngafika ubaba ushabalala abambiza ukuthi kinda temajoro ngamfika lapha uthi ushabalala hayi hey kufika unyazo lwezulu hey ngeke ngisathithwa umuntu ngithi mina ushabalala lalela la mina kimorothi mkhwanazi ngirumethi kilunyazo lwezulu angilona unyazo lwezulu uma singena phakathi sithe uma singena kule stadium kwathi umkwathela umshabazo waphezulu uma ula eQwaqwa siphezulu ufika lapho unyuke ngetibhisi uzofika khona phezulu usufikile ke stadium eAnglishat Mpedi uthi omunye umuntu laphana hawu la bantu abagqoke ngomhlophe ngiyabazi ushebo washehlisa ulwandle eThekwini Amen. Ilalele uyazi wanginika isibindi sathi gidi ngabona ababishop behleli lapha estage laphana ngithe ngiyababishop ngangifutha umlilo amen ngayise ngetheleni into angazi izibonwe amen ngathi uyazi Dumalani sishaba samodini kawufela sanibonani bantu baNkulunkulu nonke mina ngithunywe uNkulunkulu wangempela unyazo lwezulu Amen. ngithi mina ayi uyazi ngizwa ngiyuzwa ke emaswabi ukuthi ababishop abangaka behlula kunisa izulu kuze kuyiwe eThekwini kuyolanda unyazo lwezulu into yenu ayikho mina nginoNkulunkulu ophilayo mina ngahlalela la namhlanje nakusukela ngo6 ntambama liyashaya izulu koze bekusasa kwasha u8 Amen. ngathi thinywe uNkulunkulu ophilayo mina okhona osemhlabeni nasezulwini Amen. bayase nganginabo ngayishaya izulu ngosikisi kwaze kwashaya usiso kusasa washaya u8 lo engushilo kwayigana siphuma bephuma abantu ngo8 bemsebenzini Amen. ngathi ukuthi ngesuku bathi bangimeme holweni lapha eHarrismith ngobe kunezikhulu zaseBloemfontein ngathi mangifika nabo laba abantwana bonyazi abalapha sifika laphana wabe sephinda ushabalala athi hayi ngeke nithinte mina sengihleli phezulu mina ngihleli nonyazi Amen. ngabe sengichazela ihlwele ezazi lapha ehholo ukuthi uyeza ushembe kule viki ezayo anonyukelana entabeni lonke nizombona uzofika uNkulunkulu wabantu baseAfrika Amen. kuthi ngelinye ilanga ngiphuma eNtambama ngoba bengilanda abantu ngibalanda kusukela eQwaqwa kuzofika kulelilo ilokushila sethiyame kuzofika lapha e42 seconds ngibaqoqa beze bezosebenza uthi Ntambama futhi ngibahambise uthi olapha esangweni wayisikini ntate Muruthi awubekela abantu uphinde ubuye uze lapha kunabesuthu abangena la ngaphakathi bayala usebenza khona kunento abayibonayo lapha ngifuna ukuthi uhambe uzoyibona ngavele ngabehlisa abantu ngabuya ngeza egedeni ngangena ngafika khona la zobe sila ngoba umgwaqo lo ngena amesimoti yami la ngathola besuthu begcwele nezicathulo phakathi ethempeleni mina ngakhipha zami izicathulo nje emotweni angangafaka umnazalethe ngoba ngiyapretenda ngifuna ukubona lento abayibonayo ngangena ngayifakile ngafaka ngayicathulo ngaqoka ngumnazarethe ethempeleni ngoba ngipretenda ngifuna ukubona lento ebonwa besuthu
Mana ke lethe lento unyazo olukhombise yona lapha kule minyaka edlule. Yaqalwa yimi ube ngiyibone ngina besuthu. Kwashatshelelo lapha uthi into ngithushe ngifumane emashonolo ibina yathi suthu le igama eculwa ngabesuthu le. Lapha phezulu entabeni laphana kwaqhamuka ngathi imoto imingaleni ikhanyisa phezulu. Ikhanyisa umlilo obheka phezulu obheka lena kwesikantombela isikhala ubheka phezulu lena kunomuntu uhamba phambili urola isiporo njengesiporo sika ikhebulu kagesi uma ifakwa uyekuphushwe lokhu kwisiporo ebese isala phansi ikhebulu kusala isiporo sesitimela ke lapha le ndoda iyahamba lapha ngiyayibona noma iyahamba le ndoda ibheke iPhumalanga ngithi yesikhaleni sikaNtombela lapha phezulu ngithe ngibona hey wayikhamba ukubhomba waqhamuka isitimela sangaphela. Amen. Futhi sengikhuluma kahle manje ngoba unyazi lusithathele isitimela lwase lusibeka lapha phezulu nasibona nonke kumhlangano. Amen. Sabonwa yimi ngina besuthu uqala. Isitimela sihamba lapha ngangithi manje ithi ngiyashumayela into vele bembuke ukuthi ngathi ngigula ngempela. Ngikhulisa lolu unyazi. Ngathi ikhanda lami lisasile. Manje ukushumayela lento bede ayikhophela lento. Kodwa ngathanda lapho sile emhlanganweni unyazi laqhamuka isitimela lapha eningizimu phezulu sezokukhuza ingcwele saphuma sasibona isitimela namakoshi sasawusithela. Amen. Ukusupporta lenkulumo engikhulumayo ukuthi thina lapha kuleli bandla asikhulumele ukuthi abantu abahambe abasukume bethi bayikhetha inkosi yasekuhleni. Cha thina sikhuluma into eyenzekile straight wena uzoyisondelela nje kithi hayi ngoba sikuncanca ngamanga. Amen. Lo phambi kwethu lapha izwa ngathi uma siyisho ukuthi ubani animazi ukuthi ubani. Sibuye simkhohlwe thina ukuthi ubani lo esihleli naye la. Ukhona wethu kuncane. Angazi kuyodalwa yini lokho. Sebenzile lapha unyazi lwesulu luthi umsebenzi awuhamba. Ngiyajabula namhlanje la njobe kunjena nje. Uyabona ukube ngahamba emhlabeni ngabe namhlanje ingilo zami ngabe ayiphatheke kahle esisulwini ngoba ngabe kwenzakala izinto endithunywe unyazi ukuyiqala kuthi uma seyiphumelele mina bese ngisithela angeke ngiyibali into engiyibone unyazi lwathi lwanhlanganisa noShabalala. uShabalala ikhethe la linobaba omkhulu la lothi unyazi ngikhona ngihlangana noShabalala la so ndele tuzo waleli khetha ngixoxa ikhombise zonke amakhono wankhombisa wonke amathuna khona elinye ilanga emuva wonke amathuna wankhombisa zonke imfihlo zikabhombela lapha oyena wayekhona uShabalala. Ingane namhlanje ihambile emhlabeni unyazi wathuma mina ngawumbeka 42 seconds lapha. Shabalala wankhombisa zonke izindawo lezi ngamagugu okwathi uma la wankhombisa lapha kade sikhona ngolesithathu ledle ngesasi laphana ithuna likaJona lelo elibine ngesasi wangitshela wathi uJona lona wathi lona okwathi uma ngabe kushuShabalala wathi uma esehambile emhlabeni uShemba akakholwanga ebizwa izwi limbizele entshonalanga eMpumalanga elukuShemba engafuni ukuya khona wathi lapha uthi yahlala lengane uthi zahamba ingane zakhe zonke uthi kwasala lo John uPastor John umlungu wayiqamba lengane wathi uJohn igama lakhe uthi ke kwathi noma esehambile akangafuni ukumngcwaba uJohn kwaze kwafika umlungu wafika wathi where is John? What is John is dead? What where is he? What is in the house? Kwangena wamkhombisa wathi ahlala lapha amathuluzi umkhombisa amathuluzi amapiki namafosholo waphuma umlungu wakhipha ibhokisa emotini yakhe ngemuva elakhele umabizweni wakhe wabese eseguzwa lapha uyangafuni uShembe ukuthi lengane
ayolaliswa umzimba wawo uphumule engakholwa inhliziyo yakhe ibuhlungu ubombela wathi maqeda ukuba kuphumele yongane ingcwathwe wahamba wabheka eMpumalanga wafuna mina nawe mayibonge inkosi amen olifika lapha eTabaswe bese lusala lodwa lwaze lakhala ngelinye ilanga lathi abantu bangishiya ehlathini wathi ngizena abantu bangiletha lapha bangishiya ehlathini manjena ngabe kwenze njani lapho kwakhona nabanye abakhuluma ongeyikho bese bethi kuthiwe akusiwe neyinqama ziye emakhosini bayikhuluma into abayithandayo abantu bakhuluma ngabantu into abayithandayo bakhuluma kwase kuthi khona lapho wasekhuluma besihlalela thina noNyazi la kuzovala umhlangano ngenye ilanga kungolosana kuyinkonzo kalala nathi la kwakhuluma ingilozi oNyazini zathi ingilozi oNyazi wesulu awukwazi ukushiya thina ungasinikini isidlo waphuma ingane yangena ethempeleni laphana yangibiza ingane bathi ngizophuma ngapha lwathi uNyazi ngime hey wena wonke phuma lapha baphuma lapha ukana khona lona ngapha ngaseceleni bathi abafundisi bathi mina babonke uyangibiza uThixo uthi uThixo singenze njani mkwanaze kusasa siyavala umhlangano nakho kuthiwe ezulwini angemukelisa isihlo yini engayenza ngoba ngingena driver ngathi mina ukhona umvangelo umakho udriver ngayidrive imoto yakho ukhona umvangelo umkhize owaseshoko wathi balese lapha ngababenza okwanika ikhi ngosikise ngithi wathi njengamanje ngifuna izitsha la ngo-12 sasingena nezitsha la ngibonga inkosi amen lathunyaza asingene simaweni singalindile sonke sakhipha umnikelo wawukuphi wena sakhipha umnikelo la wonke umuntu oyengalindile phela mina ngandindile ngoba umdedele wayengenile ngumfundisi ukwakushiwo kunina
Ngalindi kwesisikhathi lapha emva ngoba iresponsibility ni bheka kubafundisi. Mina ngalendile mina ngide kuThixo. Kodwa safika isidlo lapho uthi kokuzwa kanjani ushizwe inkomo ngithi mina nkonzo yamakhosi sosidliwa ebehliziwe inkomo konke ngokwakho. Ukhuluma unyazo wesibulu lapho. Sino unyazo lwenza izinto unyazo wesibulu lutshelwa ubombe. Namhla kunjani namhlanje uyabona kube ngahamba emhlabeni ngabe inhliziyo yami ibuhlungu kabi ngoba ngeke yenzeka ngolwesithathu ngingasayiboni unyazo wesizulu seluye lapha yena kodwa besayo esahamba sakhombisana wona ubheka besayo nonyazo wesizulu nilele nina lapha ngimkhansele ngethoshe ngamkhombisa wonke ubheka besayo lo wakhiwe namhlanje na bekuzothi uma kungelwa lapha kwabheka besayo ingilozi yabise ilapha ekhona emajukujukwini ngithi kodwa uNkulunkulu wami kwangenze ngani lokhu ngisaphile emhlabeni ngoba ukuqala kwalento kulunga kwalento unyazo wesizulu lisebenzise mina ukuthi ngiyilungise iqhubeke iye phambili mina anginayo inkinga mina uma uqhubeka umsebenzi kaShembe uye phambili inkinga ndima yikho manje inkosi amen inqubo nje umsebenzi kaShembe uqhubeka uya phambili anginayo nje inkinga nje mina futhi nje ngelinye ilanga uhambe size sibuye thina abasemhlabeni sikwazi ukukhulumisana kahle sitshelana akekho umuntu ongalungisa uma kusunyazo lwesizulu entabaswe ingasibe entabaswe ngima ngenyawo zombili eGoli ukuthi kunikele from ngoFebruary kunikele kulungisele intabaswe unyazo lwesizulu akekho umuntu ongathandi kodwa ungasala nje ke kuwe ngoba phela ke hade kwasemhlabeni singabantu basemhlabeni sibehlale nomlabala kodwa ake unyazo lwesizulu Nkosi yamakhosi kusuke njengamanje njengoba ngiguqule nje lapha ngiguqule phambi kwakho njengoNkulunkulu wami amen ngeke ngene nomunye umuntu ngiyongena ngedwa esibeni amen futhi esikhona ngeke ngiyene nomunye umuntu ngiyoya ngedwa esihogweni amen uma unyazo lwesizulu ukuthi uluphambi kwami uthi uNkulunkulu ekhanya mina ngibonisa inyama sisemahlweni nami ngisibuka phambili lapha kusho ukuthi ngiyelapha ngidalela isihoko unyazo lwesizulu siyakuthanda singabakho unyazo lwesizulu ngisho bangathina abantu nangalokho nje ade bekucukuza bekukhipha ukukholo wangenza ukuthi ngibe khona ethimbeni lakho eliya nase high court ngafika nase high court lapho okwaxuzwa khona ukukholwa kuwe Nkosi yamakhosi kodwa namhlanje yena kungokuqala kuleli bandla kuthiwe uShembe amacala aphelile amen noma njalo singeneme sonke ngalokho asineme sonke ngalokho kodwa amacala onyazo aphelile mina ngiyokwena kangakanani uma sembona unyazo lwesizulu thoma amacala aphelile wonke amakhosi aphela mhla elandiwe elethwe eGetsemane uthi wena namhlanje aphelile amacala kaShembe kusasa uyalanda kusasa ungene eGetsemane unyazo lwesizulu lungokuqala ukuthiwa kupheli kuphela amacala onke lukhona emhlabeni luphambi kwethu isiqu sesihlanu lesimanazaletha amen kuningi khona ngabe ngiyakuthi imisebenzi eminingi eNkosi yamakhosi kufanele ngibe nokuhlonipha kodwa ngiyikhehla lakho ngiyohlala njalo ngikhulumile ngindaba zakho ngoba wangenza ukuthi ngibuke umlando wonke walapha Nkosi yamakhosi angijikijele kuwe Nkosi yamakhosi Inkosi ubusweni kusuka amen siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise amen amen sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-90 nayi sicela umshumayeli uncube wasesabathini asole ngesihlabelelo inkosi imbusise amen amen Nkosi usuphuma bangcwele amen Ufikeni wethu kulelizwe
Amen. Asibheke enkosini. UNkulunkulu wokhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi wethu. Shembo ngcwele. Thixo izulu. Konke lapha ngwakho sizobonga zonke